Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo vidjeti neke Brawl Stars tajne, ako to možemo nazvati. Prva za danas nam je, ako odete kod Kronola, kao što vidite, on maše sa repom. Ali kad ga idemo igrati, isprobat, sa repom ne može. To je prva tajna. Wow, hardcore. Ako niste znali, Edgar je zapravo fan Ben Randomsa. Wow, to ni ja nisam znao. Eto nam, to je. To su bile za sad dvije tajne. Sad bi mogli vidjeti neko drugo. Ako niste znali, Franka je zapravo napravio Mortis. A Mortis i on su najbolji prijatelji. Zato jer je Mortis grobar, a Frank je napravljen od 20 mrtvih brawlera, kao što je Frankenstein napravljen od 20 mrtvih ljudi. To je jedna velika njihova povezanost. Onda, stara je, jako stara mašina za igranje igrica. Na njemu se mogla igrati ona igrica jedna. Ko je igro zna, mislim, evo i sad kad dođemo, kao se učitava, dobro. To je jedna tajna, valjda. I još ako niste znali, Džin je zapravo duh ili prodavač tepiha. Ovo je njegova lampa koja ga ostavlja živim. I zato je on današnji brawler iz Brawl Starsa. Eto, on je prodavač tepiha, to ja nisam znao, to sam slučajno saznao. Ovo je Nani, nju svi znamo. Ali ova tu mala rupica, samo da pokažem. Ova tu mala rupica je zapravo njezin zvučnik. Ovo je gumb na koji se pali, ovo je crveno. A ovo je ogrlica od peni, koju isto i peni oko vrata. Malo drugčiju, ali skoro ista. Pem isto nosi i ovaj mali privjesak od Jessie. Zato da znam, jer je to obilježje da je to njezina kćer. Ako niste dosad primijetili, Colt ima samo jednu ovu rupicu za pištolj. Ali on ima dva pištolja. Gdje stavlja drugi? To je jako zanimljivo, to se isto treba